نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mahuli mga palanggungan haka mga Islam, wasdain ha pamudji serta pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Irinay sab kita niyo dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu sa lago-lago nikmat daing kaniya. Daing haparsababan sin waktu yan. InsyaAllah makadawhat na hisab kita niyo amuyin lutuanan sa lago-lago dahon na to umalop patuhan na to Rabbul Alamin adlaw ganakana insyaallah. Manjari murah-murahan yan kamukatan hatiranan sibuda amoy nyari sila imaalop kako ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala damik yaning kamu hakapupuan hakalimbahan dahin ha aikom longta damik yan yung mga sila simusugpat kato niyo ring ha Facebook, YouTube, iban na si mga kaiwanan gadget amin piyapa kay tabihaon longta murah-murahan ini katantan mahinang parsababan amin pagbutukan sing kita niyo hangan sing pagtemang huda ka ma Islam da hindi naman hababaw sing gumiini labi luba na tuod dito hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Manjariin pangadyan na to adlaw ini atawa waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala fadlu syahadatain kalabiyahan sin dua syahada amin pag naiksaksi wayroon mapatot pagtag-ipunan malaing kanin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan in pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam daak sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta ipon niya na ini amunay nilang tain puunan singkatan ibadat atawa amuyin makauna subay ring hakatan kana in syahadatain pagyanon doon hay ni tumagna in hambuok manusia kanganan siya Muslim bang siya makapagsahada law niya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Magtuy-tuy na siya yadto Muslim. Naman jari ini mga katawtay manghuran habihad to ingan niya in ka Islam biya na sinagi in yan subay tutog in pagmalilla sinambok Muslim patuhan na to Rabbul Alamin bukon hadya tutog in pagmalilla pa Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa tutog in katantan hinang piandaakan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala subay niya tutukan iban na sin amin piatarrang long tasin daak niya amo na impamho na to Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nawang taurulon lang ta im mga sasabot-sabutan si mga kaulamaan na kaunaraing katutan niyo nakasud pa ka Islam. Labi-labi na yung mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban na sin sumuno kanila amo na yung mga tabi'in sampay pa tabi'in amo na longta in sarayaw-rayaw jaman puas deng hakawapat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karna in mga sila kataan wayron sato sin amal ibadat nila in siladto tayma sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan kakahinang nila karna wala yad tumyuklas deng haamin kakahinang biya sin sa kaulaula in Rasul sallallahu alaihi wasallam iyon halawman nila labi-labi na mga in kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga yadto mga palanggungan na kama Islam di kita niyo matiwas sa mga sila nakauna yadto bang in kita niyo in iuurol na to katan amo na in kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab siya india aksin Allah subhanahu wa ta'ala supaya magsama sibu in katan ummat niya in kakahinang long tamad tumari sampay roon hayan amo na in mahinang nila pangaddatan in Quran mahamul liya biya sim pangaddatan sim pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na biya sin mga jaman na to inihabihayaon long ta agad in suy-suybihan long ta di na magbugtuin pagsud sin mano siya paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala munin agama Islam amin doon hayan tumagna dahing haamuin dua syahadatain ini naman jari in mga yan katan habihan sadya imbutang niya uno bahayad to hapanghati sing kita mamarahin na bahain yan hangan in kita Muslim in magsyahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ang pabiyita doon haynin kalabbihan masya Allah landok makaibog hambok riwayat sinambok sahabat riwayat biyita ha kitabi Muslim an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار رواه الشيخان بيتا دون هاون sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiyo-siyo imma kapag naik saksi bunal tuod wayroon Tuhan mapatot pagtag-ipon ng malengkan amurain Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niya tunggal iban magnaik saksi bunal tuod ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam daak sin Allah subhanahu wa ta'ala na haramun sin Allah ta'ala dain kaniyain narka ini biyayta long taha kitab Bukhari iwan sin Muslim. Demikian riwayat din kan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala riwayat ya Mu'adh ibn Jabal qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik salasan قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار Biyita doon ini riwayat sin Anas ibn Malik in akiniya tiyawag niya Mu'adh ibn Jabal hambuok lang ta sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta
insambag niya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, labbaika ya Rasulullah. Wa sa'day, talasan lang niya. Biag balik-balikan niya nakatu, insasambag-sambakan niya Rasul sallallahu alaihi wasallam. At in pag-us-us niya harap mohon pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bihadto. In baita doon haon, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon hambuok, dahil nga mga manos siya, magnaik saksi bunal tod, wayroon Tuhan mapatot pagtag-ipunan, buat malengkan amurain Allah subhanahu wa ta'ala, iban sa bunal tod ni Muhammad daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuyin guwa dahil habigi jantong niya, hati niya, sirkan, pag sa bunal dahil halaw man sin ini jantong niya, buat malengkan lang niya, haramun sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya in narka. Amo yan in dahil mga hadis lang ta, biyita kato, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalabyahan sin pag-ianon syahadatain. Bang maurulon imbanus lang ta sin mga kahadis-hadisan, tungod pa amin kalabyahan sin syahadatain, lando siya mataod, riwayat. Sa dugaing indahanan niya, in maksud sibu-sibu na katantan, manto pa amin pag naiksaksi, pa Allah subhanahu wa ta'ala sin, wayroon mapatot pagtag-ipunan siyara, isa-isa niya tunggal, damikyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam, daak sin Tuhan na to, Rabbul Alamin. Na, in mga ini, habya sin narisaratakai na panagnaan long ta, hajimatu, at tawajimajato habihayaon, sampay aw nini bang mga bunnalim baita, bihan amuin kakitaan sing kita mga social media, aon hambuk simbahan, doon hayaon, yariri kato ha Pilipinas, na pinda nila na insimbahan nila pa masjid, sarta in jamaa kataniban na simpari niya, nag syahada sin syahadatain, na atin niya in sila Muslim na katan. Habihad to in uno niya sabab amo ining pangilahan sin in ikaw Muslim na iban sin bukon kau Muslim, biha namo na yung pagsahada. Naman jari in mga inikatan, hatihon na to in agama Islam, amuin diarasim pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di matong maun kaniya in wahi, biyata sin Tuhan na to Rabbul Alamin, para Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin piyanaog dahil hataas sin Lauhil Mahfuz, mari pababaw sin langit dunya, amin lang niya, nakaminsan, tibusan sing Quran piyanaog mari palangit dunya, jumlatan wahida. Hawak tulong niya sin ini Laylatun Mubarakah. Amo na in duman long ta mampunyahi barakat long sing kaywanan na amo na in Laylatul Qadar. Dahin doon halangit dunya mari pa babaw sing gumi ini harap pa Rasul sallallahu alaihi wasallam pi 23 sana halawm sing kahuan tag 2 tahun. Muparrakan hasbal waqa'i wal hawadith. In pagnaog pa Rasul sallallahu alaihi wasallam longta amuin inut-inut longta piyatop doon hamin uno-uno na jimato hababaw sing gumi at tawa unoing kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala pajatuhon sampay miabot siya kauhaan tag 2 tahun. Daing hamakka sampay nakapaglain siya pa Madina, ampa siya natangbo sing Quran. Naman jari im mga inikatan, muna-muna, hangan sin amuin ka-Islam atau pagka-Muslim sin hambuok, ini tisulakan sin mga sila Muslim lang tahatim po sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na inut-inut de sabdamikyan in
amuin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila, way siya isab natighan madtumari, katantan, sabab na misan lang tayong pagsambahayang ini, bunal na kapag mi'raj siya doon ha Makkah, buat malingkan, doon na sila, misan iyanon nakatagna sinamuin, aturan piya na og sin Allah subhanahu wa ta'ala, amon yung piyagpakawaan ha pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam madto pa, ini taas langit yadto, naghamatungan ni Bansintuhan na to Rabbul Alamin. Nahati niya, hawak to, sinamin yaon, sinamin pagyanon pag naiksaksi yaon, biyita doon hay ni, sin hambuok alim, Al-Hafidh Al-Mundiri, laong yaron hayaon, وَقَدْ ذَهَبَ طَوَائِفٌ مِنْ أَسَاطِينِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْإِطْلَاقَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ وَنَحْوُ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَتْ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ. Tungod lang niya pa amin piagbisarahan tari nga panagnaan ito sa pabihayaon lang ta. Agi sinhambuok alim, Hafidh Al-Mundiri, baita lang ni si mga ulama, hatungod si mga yan, amin, biyeta doon ha, nununain, sa sabda-sabdahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, deng mga kahadis, harisan niya, amin yan na timarang kato taniw halaw man sing gumiini, nain mga inilaw niya, sampay biyeta doon haon, amoy in hisiyusiyo in makapamung la ilaha illallah, pasuron sin Allah subhanahu wa ta'ala magpalawm sin sulga, atawa laong niya roon haon haramon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala in narka, inilaw niya, in kamaksuran niya, hapanagnaan sin kasud, panagnaan sin namin, pagtagna sinamin agama Islam amon na indiyara simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina kanat ad-da'wa ila mujarrad al-iqrar bit-tauhid. Amin law niya in kaaunan sin panawag-tawag paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala runhan, amin doon hadya long niya amoy ini pag naiksaksi mo yadto, mabista na ko magtuy sa roon doon, Muslim bihan kana inyaon amoy ini nagnaisaksi kausing katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma faradatil fara'id huddatil hudud wa nasakha dhalik. Hati niya lang niya pag naugsim mga kaibanan perdo sin Allah subhanahu wa ta'ala na biya sa kaula-ula lang niya, kaya tayong babawan na inamin hukuman sinyad to, sin amuyin, dahing ha mga kaiwanan, pierdo sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha, ini, kato taniyo Muslim. Nalaw niya roon haon, falamma furidat al-fara'id, wajabat alayhim ila janibi qawli la ilaha illallah wa bidhalika tahrumu alayhin nar. Laong niya roon haon, pagkalaong niya napanaog na im mga katantan pierdo sin Allah subhanahu wa ta'ala na nahinang na siya hati niya nag-akad na kataan ing kataan pierdo sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sa pantun habuok dadto hinang kataan amuin nag-akad yadto katantan hati niya bukon amin tilusahon mo hadya lang ta doon hadya kaw hayaod timindog amin lang ta in ikaw jukop na in ka-Islam mo. Sarabaw niyan doon handay nga mga ini kaibanan na lang ta ibay tata na di la magsambahayang bihan sa sumakaw amo na hadyaw ning batbaton nila bihan hakatan sin waktu nila bang wayron daw mga sasaw nila doon na hadya, kaiwanan magtapakul, doon haon magunon na hadya. Magtahalil na hadya sabab na amo aunin, ini uno. Inamuin, biyita doon haonin siya lapas na rin ha, apinarka jahan na, bibanin siya pasuron na palang sinsul ka. Naim mga yan, long takalo kaluha panagnaan, biya na simbita sinambuk alim yun.
Naampay ni Jima to mga katawtay manghuran. Sabab aun biyay ta kato tanyo suy-suy ajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kimugdan in waktu ini bukun na una Makkah. Dito na Madina. Amuin lang ta Jima to hambok sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin hindi kalupahan sin kisah bihan karna insya amun biyay ta'long niya piyasud sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala sin wayroom misan nakasujud misan nakaminsan si mambahayang pa Allah subhanahu wa ta'ala amurain naraniyain pag naiksaksi wayroon Tuhan mapatot pagtag-ipunan amurain Allah subhanahu wa ta'ala iban pag naiksaksi in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daak sintuhan na to Rabbul Alamin sarta ipon niya. Inkis sa iniji maturoon ha Madina, aun hambuok doon sahabat ingan niya hi Amr ibn al-Jamuh. Hi Amr ibn al-Jamuh hambuok siya ni daing hamanga bantog sarta maisog bang magbuno agad di ka wehi karuan niya. Imbya ingat niya long ta hapag bunuan. Nasa sumakawa hawak to ini. Amo na ingka datong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Madina wala siya simud pa ka Islam. Ibanin siya ini nag-iipat sin Barhala ingan niya himanat. In Barhala na yaon, aming pagtutuhanan niya, na siya nag-aayupot adlaw-adlaw, maglano ka niya, maglana ka niya, sin mga panghamot-hamot biya. Sarta siya nagjajaga, bangyat tubi mga panganalon sin tao takaaktal, nasuwayo siya nagpapanjari aming magjaga aming piya panjari niya. Bihad to biya mapatot, nampan to siya nagjajaga. Sin amin Tuhan niya, pagtutuhanan niya. Nahapunta, hambuk din ang mga anak niya, ingan ni Muad. Bakay iban sin, ini, hangkangan niya, Himuad day siya. Pati niya, Himuad ibn Jabal, iban Himuad ibn Amro. In Himuad ibn Amro, muna yung anak si Amr ibn al-Jamuh, pag-ianon. Nahapunta in dua muadzini nagpapanon karuarwabihan at iniyaway roon pagbisarahan nila bot malingkan tungod paparkala pag-agama iban singkatan pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam titilusahan nila iuurol madtumadtubihan piaga ammal imapatut pag-ammalan iban hiya hapal imapatut hapalun inyong katantan amod tinhinang nila. Naman jari hamukadlaw nabisara nila in tungod pa amin ini ama niya mo na ni Ibnul Jamuh at ini ama hi Muad Ibnul Jamuh biyayta ni hatay manghud niya hi Muad ibn Jabal long niya hatay manghud biya din long niya baha impikilan mo sin ama ko yaon nag ini iipat sin Barhala yaon halom sin bahay na mo amo long ni indahon niya mag ison-ison, dahon niya magbisara, bihan, mag-meeting sila. Kalong niya rin sa magsambong ka niya. Bihan yan. Uno ba, long niya hinangon ko. Nalong hi Muad ibn Jabal, pagkasilad tubi ang mga nagbakay na tuod bihan, bakay lando na. At niya, labay langog, kaya sumakawa bunal, long niya, bangkaw mabaya, tapukan balong nin Tuhan ni ama mo. Naman jari wayro mga kabaakan niya mga pikilan dugaing biya din ini ka ini batok hi ama niya paa kamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luba na to, mabuka sila. In sila ini upat to magtay mangod usog iban hambok babae. Na sampay in amin
usog tuyaon na hinang katantan Muslim, sampay na sin ina nila, iban na sin temangod nila babae. Amura ko man nakapinin, ama, ang kanito biya nagmasok sa tuod bihanin si Muad. Nahapunta, in kiyapunan sin amuin pikilan niya, iakad niya in baita simbakay niya, Muad, Ibnu Jabal, amok ini duumbihan. Pagkita niya sin ama niya nahalok na, nasiyod niya naman ito yung bilik. Ampa niya giyawain namin Tuhan, sin ama niya, ampa niya biugit magtupa, pabubugitan lumi biyan. Nahapon tapag bulat may naat, na pagkita niya bihan, mayroon na rin doon in Tuhan niya. Nalong sin ama bihan nagulak ngayon, tiyawa ka mo magtuituin hi Muad. Muad lang niya, Muad. Ang biya ka to, uy ama. Ano yan to? Lang niya, ano na yung Tuhan ko rin dihay nilong niya. Nakapakain na. Ay long hi Muad, ama, long niya, ay long niya panghati ko. Sigwa dyan long niya kauhalaw simbilik mo, ay long niya panghati ko, sinyad to. Napiyakain na bahayad to long niya. Nalong hi Muad bihan ama, nakakalo-kalo isablong niya, biya ma limonsul-lunsul lang ngita-ngita pa ko ayaon. Sabab na yan inadya siya alam simbilik ini. Ako ambil. Napia bungmungan na sabihin anak niya magtuwihan. Ba't tupang kawin nilong niya? Biya kaw hati niya mangudyo-ngudyo, magkuan biha. Na gimuha na himuad minig. Iwan pag-uyom niya biha. Naway na to, limyo na yung wakto yan to. Naman jari paghambok adlaw, ito na isa, kaya niya na isa biyugit. Magtura pa amin lokal yan to. Biadahad to. Pagkita na yorol naman to sin ama kaya ba akanda, nga riyan na isang nagbisara, ay kaulong ni masusa. Ang bihan. Ini, paiguan takaw, lanahan takaw, badyoan takaw marayaw. Bihan. Nasarta, pagdatong magtupabay, biyutang na pagbubutangan, na iukab na yung baul niya. Amin baul kamaasan niyo. Ang pakyawa impuddang. Laong niya impuddang ini, di laong niya pagkawaon dahil halom sin bubutangan niya, bang bukon daharap papagbunuan. Sa laong niya waktu bihaon, pasal sin jimato kay mo yan, subay kulong nahigwa impuddang ini. Nasarta ang paniya na ini biyutang siyang paliog sin amin uno yaon, amin barhala yaon. Ang paniya iyan, bangkang aunlong niya kumawa kay mo magbalik, ay na ko magdoro lang, lakuta magto, imisan ni siyo. Bihan. Na di urungog bihan sin anak. Yan to maghuko magkatawa bihan ni anak bihan, ay kalong niya yama ini. Bihan. Sana panghinduaahan niya. Ya Allah, hidayati hiyama ko. Hidayati hiyama ko. Insyahalom sing kalaungan. Naroon na yaon na habihad to na nahalok man na sabi na mabihan na magtuy nagkiyawa na sabi Muad nagbalikin ko aned. Nahawak to adto sinamin pagbugit niya aun lungag didto haraig sin pagbubugitan nedto aun didto patay iro ha alawm sin lungag yadto nahiulog niya naman to. Na dito na naghuli di ba sinamin patay iro alawm sin lungag. Naroon man bihan na pagbati sinama, ito na isab ng askas bihan, tawag na isab kanini Muad. Isiyo na ba isab lang ni naman jari ibanan niya naman tubihan. Inamin ama niya, naglag na sila. Wala niya kaingatan sinuno. Nahupunta kita sinama, pagkita sinama bihan, ito na ini Tuhan niya naghuhuli diwan si patay iro. Na naghilura naman tubihan iban pag bukon kaw yan lang niya Tuhan. Ba't bang kanto? Hindi kan mabayahin ang unbihan. Naman to. Dahil dito to nakasayo siya. Na pagsayo niya, hawak to us na siya harap pabay. Amoy inaon na halom sin ini
pangannal niya madto na para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarang-sarang isabihan naon na yung panawag-tawag sin kuan natin niya panawag-tawag sin pagjihad. Pagbuno. Atin niya amo na yung kasud sin ini Quraysh harap pa ini buduhod sin ini kuan nila sin amoy mga kasundaluhan nila biha. Atin niya maksud amoy in manggubat sila bihan harap palom si Madina. Nahaw punta in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsakap bihan natin niya kadtuon nila bakon dito ha uhod di nila pasuron palom si Madina bihan. Naman jari kaya sabuhan sinyed to amoy in nagsakap na biha pagkadto himuad pabahay pagkita niya sinama niya nagsasakap madto biha diurungog niya ning pagbisara sin madto siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nag-uso si Muaz nagbing madto para Rasul sallallahu alaihi wasallam salta biyaitaan niya lang niya Rasulullah alhamdulillah biya long niya hiama yadto hati niya nakasayo na nakahati na sing kasabunnalan. Naando ya Rasulullah pangayon namo kay mo bihan bang makakari kay mo ando ay moduli. Sabab long niya hiama di na long niya manjari magjihad. Pasal pingka na pingka pagbunuan. Na doon na yan, pagdatong, iban sintay manghudi muazbihan, iban, na magtuitoy na imalop para Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang pananagsahada sin syahadatain. Ya Rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Magdaig saksi ako sinway runtuhan mapatot pagtag-iponan amurin Allah subhanahu wa ta'ala sarta lang niya in ikaw daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na doon na ini ubos siya nagsahada lang niya Rasulullah na hangka na kumyari tuod kay mo pasal sindiungog ko inamin atin niya yung mga yan nang gubat harap marikato yan na makadakulong niya magjihad. Nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala kaw kiyawajiban. Sabab lang niya na inyad to laysa alal a'ma harajun wala alal a'raji haraj. In buta wala kiyawajiban magjihad. In pingka wala kiyawajiban magjihad. Iban sin uno na aun budarat kaniya inyad to na siya magpa tuktok ha amin ato niya wang sa pamamadto siya sin aun doon mo darat habaran niya. Diya si mga tao na sakit, di ba jari? Bihan niya. Naman jari, pagbaita niya bihat to, lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya, wala ko kiyawajiban, sabab na bihay niin, pingka, biya kay mo yan na, di na saan ko makapagjihad. In butaramik yan, urol-urol na naman to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagsambong hi Amr ibn al-Jamuh, Ya Rasulullah, goyoron ko in pingka ko ini palomsul ka. Hawap, ini landok long niya simpanaw ko ring habay, imaksud ko subay ako makaakad. Naamon ang kayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga anak, nalong niya, kabayan sin ama niyo. Di kita niyo maka ini uno kaniya. Nahaw punta in kissa naawatin buno doon ha uhod. Nasambatan na si mga magkikisa. Di kaatuhan, misambihat timpingka na siya. Sambatan na si magbibisara lang niya amin atin niya. Ganap-ganapan naman ito yung paglando sin bisarawihan. Tanda simbiya sapat niya. Banglong niya lumakot palawa, maligad mga dua. Bang lumakot patuo, maligad mga tu. Inamin biya sapat niya. Sabab na, aun waktu misan ni namin pingka yan, gaman marayaw sa anin kuan niya. Dahil sinamin bukon pingka. Batin biyak sa amin mga magini, lalakot yan, bihan, na kita unsa ning tangkis mo bang harap pakain. Nabang siya pingka, maunit saan kuanon mo. Di mo kaingatan ni namin tangkis niya, bihan. Pasal na, buko na mo tuin biya mga piyagaan tabihan. Ang biya mga mag-aanad sinamin biya magbuno yun. Naamoy at tulong ta. Nain siya yagto, nasyahid siya, nasyahidin to anak niya, amin usog, piyapaghambuok sila hambuk liyang
upat magtalianan. Nasa tabi ay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in hi Amr ibn al-Jamu tasud palam sin surga way misan nakasujud misan nakaminsan sambahayang. Sabab naway roon padto. Yan pa siya simod pa ka Islam magtuy-tuy na jihad. Inialop niya. Ubos siya butan na siya magtuy-tuy. Namat tandain namin niya un katahan. Hati niya, apa nagnaan? Bihad to. Isiyo-siyo in maka sud pa ka Islam. Ubos siya nagnaik saksi. Ubos siya butan siya sing kamatay niya. Way pa siya nakasambahayang. Insyaallah subhanahu wa ta'ala inyad to. Pabiyadad to kan Amr ibn al-Jamu. Pabiyad to. Sa sumakawa, haamin ha. Biya na sinjamanta ini, yari na yung katan piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala, alop na to, na inyan lang niya, biyay ta doon haon, in paraidul Islam, huwa min lawazimil iqrar bisyahadatain. In lang niya piyardo ha ka Islam katantan, inyan nagaagad, iban sin pag naiksaksi mo, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hati niya di siya manjari magbutas. Nari mo manjari, amin lang mo, doon hadya ka amin, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di na ka magsambahayang, di na ka magpuasa, di na nakalubahain mga kaibanan namin bihad yung paghinangon nila. Sabab mataod pa ini, biya mga suy-suy pagkarungukan ta, na di na magsambahayang yung kaibanan bihad. Saan na nagngangan sila Muslim? Biha, mataod. Na kalu-kalu habihat yung panghati nila, inyad to amoy in long ta, habihat to bang kau makapag-naiksaksi na, wayron Tuhan mapatot pagtag-ipunan malaing kanila Allah subhanahu wa ta'ala, iwan in Rasul sallallahu alaihi wasallam, daaksin Allah subhanahu wa ta'ala, amo tiniabutan si panghati nila, na inyad to, wallahu alam bisawab, Tuhan na to Rabbul Alamin din makaingat kanila. In kita makabisara uno-uno tungod pagkalaid to. Amo rin hikasuy-suyta, amo in jima to hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang abutan si panghati ta, na insyaallah subhanahu wa ta'ala inyad to, na hikapagsuy-suyta, na bang di lisab kita makasuy-suy sinoy roon day nun puunan. Bihan. Na, yung mga ini katantan, bihad to na ini, subay, batukon na to, hakatan, labi-labi na hajaman na to ini, na inhati niya, subay na to ingaton, amuin katantan, piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala, madto-madto. Iwan sing katan, amuin lawan niya, subay na to, day sabi ingaton. Sabab in lawan niya katantan, hikamula sin ang malibadat na to. Bihan niya. But, biya na sinagi, pagbalik-balikan na sadya, in kabuhi sin Muslim, di makagwa ding hatutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in kita tukasun. Ang ikaw imian na kau Muslim, na tanto, dumatong in tutukasan magtusin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang biya diin. Sabab kita on in tuyo mo maghinang, bang aon karoon, ini biya mga kuyag, simpangatayan mo himinang simpyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad to. Nabang kau magliso-liso, na ingkatan sin hinang paghinanguntayan, inbungan niya hadlaw akhirat bihad to ra isab in amoy jatuhan kato. Bang kita matibot maghinang simpyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala na inyan makadawhat kita sin tibot sin mga maghidma darakon sin Allah subhanahu wa ta'ala dito hadlaw akhirat. Amoy in magtukbal sin parsukuan na to haadlaw ka na kana. Bihan. At tinaran kita mataw kasi doon haon, naramik yan, mag-aayupot ka to, isa mataw kasi da isa, magdihil sin ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala, bihad to rayan. Naramik yan, mangkauhimin ang sinaming pardusahan dihadon niya ini, dito amurad to isabin, batukon mo rito hadlaw ka na kana. Bihad to rakatan yan. Magbatok biyatuki in kataan kakahinang, mangi-iwan sin marayaw, sa babinyang kataan, biya na sinagi, pagbalik-balikan, kaya susulat yan, nakabubutang kitab, sin parsukuan sin tiap-tiap hambuk ng kato taniyo, na inyan kataan, ikaw in magbasa sin parsukuan mo. Bihan, ba't pagduhal, laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, ikra kitabak.
Basahan ang kitab mo. Ikaw ni magbasa. Nakita ko yan. Na dito hapagtukbal sa jasing kitab, aming pagsusulatan sinamal tariho sing gumini, bang hikatukbal parapit patuo na magwayang ni namin keruhalan nito sing kuyang. Na, kita na kamulong niya, basta pa kamulong niya. Impanganal ko nilong niya, di hikaruhal ka ako deng harapit patuo. Panganal ko nila ako makasudsul ka. Yeah. Na, inyad to isabi karuhal ka nireng ha, dapit pa lawayad to, atau rapit pa ulihan, na musad to, kailo, makananam na siya magtusim pagsusun. Amoy inlong niya, may takwad to, wala na parayaw, ini, dihilan ako sinullahu ta'ala waktu, himinang simpiang daakan niya. Bihan. Matao di sabing kialigapan ko rito doon niya ito. Sin indon niya yun, pag hinangan hadya sin, ilutuanan sing kita niyo dahon padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namo yan mga katawtay manghuran. Nabunal inikatantan matarang in pagyanon doon kalabyahan sin syahadatain na sambil biyay ta doon haon sin Tuhan na to Rabbul Alamin, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. In pag naiksaksi pa Allah subhanahu wa ta'ala, muna in si maksi Tuhan na to Rabbul Alamin, sinwayron mapatot pagtag-ipunan siya ra. Biha. Damit yan ng mga katan malaikat. Si maksi. Damit yan ng mga tao, aon panghati, sin, ilmo, dahil Allah subhanahu wa ta'ala, tungod pa amuin parkala pag iniibadat harap kaniya, na inilaw niya, amin mga tao na ini tiutunay nila at titindukanan nila bihan in kasabudnalan matarang deng Allah subhanahu wa ta'ala sinintuhan Rabbul Alamin wayron Tuhan mapatutok pagtag-ipunan siyara iban siyara intuhan manglulunggo at ini manglulunggo man dyan niya pindahon in kataan pakaradyaan kabayaan niya tungod paparkala si mano siya biya na sin pagpinda sin tao nakahinang dusa kaya sulat na indusa niya, pag-ubos doon hayan nagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sa roon doon manjari sin Allah ta'ala pindahon. Misan nakasulat. Sabab biyay ta doon haon in Tuhan na to Rabbul Alamin, yadto kaniya, in amuin kapatot, magpindaw yan. Sabab siya ra manjari maminda. Sinaming kataan, kiyadar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo at tulong tain, amuin, batukon na to dahil hawakto pa wakto, in katan, amuin, pag ibadat, suway sadya siya jukupan lang ta, doon ha amin katan, pierdo sa babinyaon katan lang niya, di sila magbutas. At iniwa sa kaulaw, labi hambuok da, inyaon katantan. Hambuok da in syahadatain, biha, hambuk da in pagsambahayang, in pagpuasa, in pagjakat, in katan, amin rukun Islam 5 yaon, biya siya pantun, hambuk na yaon. Na di man jari kahilangan, subay siya mapajukup mo. But bang mo mapajukup in rukun Islam 5, na jukupin ka Islam mo. Na bang mo yaong kiulangan, na hinang kulang in ka Islam mo. Bihan yan. Nasabi, ito suway tapadyukupon niya on. May nang kita, ini Muslim nakis lang niya. At niya, Muslim kulang. Siya mayroon kulang? Kulang din sambahayang, kulang din puasa, kulang din katan. Na inna kulang niya to, na bang muwala, tinidyukupan din dihadon niya ini, mayroon na makakanap kayo mo. Kaya na. Naamo yan. Insubay, ini pajatuhon na to, labi-labi na tuod, na angkan kita piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya makapagtag-ipon ka niya, makapag-ibadat ka niya. Amot yung maksud angkan kita piya panjari. Yari kita halom sing gumi ini, suway na to di kalupahan, amot yung suway batukon na to. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Na banjari lang ta, mga palanggungan, agama Islam, insya Allah balikit to, na pangadyon na to in sumuno kaniya amo na in
ini rukun Islam 5 insyaallah subhanahu wa taala supaya mapajukup na tuin ini piagbisarahan na to waktu ini insyaallah subhanahu wa taala na manghumbay dako kanyo ini sarta pagsukur pa Allah subhanahu wa taala muna damikian kanyo mga kataw-tay manghuran na hinangsar para sa baban nakakawa kami bahagi karayawan pasalan niyo amin yang kamu ini timutundan kamu pakaradyaan ini kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung pagtuntut ilmu sabab na in lugal uno-uno na doonhan kaya lingkuran mo dimungog sin pangadji dahil nga kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala muna na inyan-yanan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam rawdatun min riyadil jannah inyan jambangan dahil nga mga jambangan sin sulka na yan sa kamuan naglilingkod na jambangan sin sulka mga kataw-tay manghuran ini maalop kako waktu ini lamikyan nila maalop sila jambangan sin sulka pagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na insyaallah subhanahu wa taala hikarihil kato taniyo imyamaksud na to pakarayawan habang mayan kita isab nagtutuyo bihan magpaamo sin hinang nato doon ha aming kabayaan sin Tuhan nato Rabbul Alamin mamaida ko kanyo katan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.